Ovoin hi India Republic Day ania alom na pui ber chu Delhi man ania tuna he thu kan bot sei hian Republic Day man dan report hi kan la mu che lova amaru in bot sei na tur le thil thleng thren khat te han tarlan antum zor ta ela kan thret ang khanin he Republic Day a hianin sombik mi singtelan om mani kha India ram chunga sport lamani emo kongrang ranga che thate mi lodling bik te sombi ka hian an tel India Republic Day lomna voina na ya hianin tum khatna tan pareta Baira Flight Commando Battalion te Zansakar Poni te Bactrian Camel te hanin Londona rocket launcher system Surestra po phaulan ani don bokani voin lama India Republic Day ya India ral tuam phau chuate hi atul le kanla thlur binganga India hian nge aron phau chua engral thuam thar nge India hian a phau chu thi te por he da cha gome Chief of Staff Major General Navraj Dhillon chuan pareta hian defense mi le sa sangruk velan tel ni na soya kumina tum khatna tan in lan turing moza tan tel chungsinga chuanin Shaktiban Regiment handin tharpon tel ania drone counter drone le loiter munition te chu India chuan a thuam thara chu po chu phaulan ania Baira Flight Commando Battalion hi nikum October a din kha ni in January ni sompanga khan Jaipura Army Day manna masaberata nanin lana Republic Day a tum khatna ta nanin lan ani Voin Defense man ruwa phau chua zinga hian BrahMos te Akash missile system te medium range surface to air missile angte tin advanced artillery gun system ATAGS kan tiang chi te Dhanush laipui Dhanush artillery gun te po India chona phau chuaka Shaktiban le drone thren khat te po antel ral thuam thar Shaktiban te drone thar te po phau chua ani he ral thuam phau chua zinga hian BrahMos hi chu kan hrelar viau mai ani kha BrahMos hi India le Russia tho hona manga siam kha ania India Brahmaputra le Russia lui Moskva mingchoin BrahMos ti ania Russia mithiam le India scientist rualtena an siamani tuna hian BrahMos true hi boy pui mekania tlangzar ani nai nia soyani BrahMos true phei hi chu Russia hypersonic missile chumi technology manga siamani nge a achak phet viau don nge ni mek pasari borvelina chakin BrahMos true hi athlok thei turangai ania mek pasari a athlok thei ni chuan hypersonic speed and thlok don tina ani Akash missile system an phau chua hi India hian a chuang khop mai mani khan nile chung India Pakistan in dauna khan he Akash missile hi athok tha khop maya India timing thatu pakhatani Akash missile hi India mithiam te siamania athat zia fin fia ka hala nilawa tes na chuan hlotling viau target akap dik viawa amero chu India Pakistan nili chung mani nikum lama anin nuaina khan Akash missile hi India chona chhop chuaka Pakistan atranga missile ronkal engemozat ka ne so takin he Akash missile hian na lo kap thla ani chu thatna nia he wanghen ram thran khat te chuan in Akash missile hi anon ngai ven viau maya lei te po andu ni a soi ania amairo chu dil te chu zia alani che lo bok medium range surface to air missile angchi te India chona phau chuak boka tin advanced artillery gun system ATAGS hi tun haya India chona thuam thara hei hi lai pui nu son thei chi angkha khalkwal thei ni lo motora phurson ngai angchi kha hania advanced takin India hian aduang chuaka aka thui zong te po upgrade ani nge ya lai pui te hi abikin India Pakistan in kar buaina hian man tangkai ni thina ram ria hian da ani tlang puin leilam sipai army te cover tur ta na poimo bokani tin Dhanush artillery gun Dhanush lai pui hi tun ma khan India khan anlo nei thina maro chu tun ha ya upgrade ani le a aka thui zong te po ti pun ni in tuna chon kap thui thei zo ka siamania silai mu tha jok angchi precision weapon te po mang thei nia soi ania hei hi thatna pakhatani Shaktiban le drone te po India chona phau chu zinga khana tela drone bik hi han soi lokela DRDO te hian drone thar siam shok tur hian thei topin ma an la tin defense company dang te ne na thok dunin tiang chuan malak na hi akal drone lama India tran lang na chan ber pakhata hi tun Russia Ukraine in dauna hian drone war hi athleng na sa drone manga in beina chu helai Russia Ukraine in dauna hian rampani sipai te mason na chan le rampani sipai te mason theina chan pakhatani drone chu a chebera
sipai nunna chana omlo akap chuak tu te lama tanga nunna chan tur kha omlo wa khal tu omlo drone an ing mio wangin chu drone a chuanin ral thuam lo tak tak te handa chu ral raman thlotira anduna hmun sipai hmun emo khatiang kha sipai motor emo tenge mo poni se asupuak dur mai thina chu thatna em pakhatani drone tha nei konga khovelen el chhomek ni na lang drone makta duai tel nei tu chu indona ne na changtu ni don ni ti te soi ani to a chu wangin a drone singtel mai ni lo anwei tel nei tan chuan indona hian ne na chan ol viau theidon te poni ome chu drone lo omna em chu ni air defense te om to ma sela a drone singtel mel maram chunga thlok lut khuk kha engang air defense po hian an ka phlaseng don lo ti kha hriata tho me chu wangin drone changkang le drone lo om siam konga hian Russia Ukraine indona wang hian sarkar then khaten har thara chungjinga chon India po hiatel ani India Defense Ministry chuan parade chu minute som ko bor vela o ni nan soya chumi tur po chun ro manna siam ani marching contingent som pariadan oma ben party som pathum mantel boka animal contingent zinga hianin jaxkar poni te Bactrian camel te ui te po he animal parade a hian tel anom bokani captain Harshnita Raghav chuanin Rimon Veterinary Corps RVC contingent akai ruai ani flypass event chu tum nia nei ani dona aircraft som ni pakwaten so an nei boka hi pui mep takani hina kena kan thlur binganga aircraft som ni pakwa so na ya hian India friends atanga kan lei Rafael somthum paruk zinga thren khatten air so hi an etena Su-30 tite Su-30 hi Russia indo thlona India na kan leikha ania P8I hi Poseidon 8I hi India version ani na pholan na kha ania he Poseidon 8 hi en thlak na thlona tin han soila dik mai ome van sang tak taka le tanga mu phak rual lo sanga heng thlona te hi thlokin leilam chu fi ataken an thira leilama mel masi pai chetla le aram leilung pian mang engkim te fi fai takin thalak video le still te ponan la thei nge ni chu en thlak thlona an nia India hian engemaw zat an nei ani tin MiG-29 te po air so a hian an tel MiG-29 hi tlemin hlui ve deuh hlek to ma se India hian engemaw zat ala kol Apache helicopter hi khovel attack helicopter singa chuanin a thaber polania US siamania kan soithin angkhan India hi afin vena chu non-aligned movement a kalpui na kal zela khanin sarkar han tho pui bik langsar taka han tho pui nei lawang hian a in lana amaro chu oil chungchanga Russia le ral thom chungchanga Russia nena anin kung kai na hi chu tun ma traina nget sa hrimhrima amaro chu ti rual chuan China Pakistan le leido India chona nei ve hrim boka chu ti lawa chuanin sarkar lian zongjong hi India chona be thei veka chumi chu ral thom lama hian India hian a hlok puita ani ber mai Russia ral thom tha ber India hian a lei thei lain US atengin ral thom tha a lei ve thei tho boka tuna Apache kan soi helicopter attack helicopter rap thlak taka che thei hanti te ang chutiang Apache helicopter chu India chuan thanem takan nei boka tuna air so a khan India chuan Apache engemaw ta thlotir LCH antia light combat helicopter chung ho po chu India chuan thlotirin ALH advanced light helicopter engemaw India chuan a thlotira chung zinga chuan Mi-17 helicopter te po thlotir anni LCH light combat helicopter zinga hian India khan ama siam chua a chuan ve mai atela chung te po chu pho chu zinga hian atel Republic Day parade hian European Union President Ursula von der Leyen le European Council President Antonio Costa te khwalian ania European Union contingent po parade hian an tel ve nge bokani chutila chuan Prime Minister Narendra Modi chuan thlathina radio kaltlanga thuwa soina Man Ki Baat ti program voi zale somthumna manga industry le startup te chu an thil siam te quality tha ani dan tur phak ngei turin acha India thil siam reng chu a thaber nizel turin acha India thil siam chu reng chu quality tak ani turania kan textile kan technology kan electronic mai ba ka kan package omchi thlengin a thaber vek ani turani India product chu khovela a thaber top quality ani turani tin Prime Minister hian a soi heng ba ga hian thalai te chukum som liam ta atanga bul lo tran to
India startup kaltlanga thathau taka ma anla chu chuanom ati thu soi boka Modi chuan India chu khovel huap startup ecosystem lian ber pathumna ni mek thu soin heng startup te huang hi azau hle a AI te space te nuclear energy te semiconductor mobility green hydrogen biotechnology thlengin na huam tel vekani heng te ani wang hian startup sector sang khoya po thalai thok tu anom zel chulom omati thu soya Prime Minister hian rammi puite National Voters Day le Republic Day chi bai abu zui ngal bokani ole an pon zui cha khomvio ma se kan hun ne na zir lawa khati jena khan kan handu to kanga atul tak le India na Republic Day ral thoma phau chuate le akai noi than khatte tarlan kan tum le don ya tok le photang